Kanong men song dorbar higher secondary school hakan riu terik urisa or hajar arpu ar kala rakhi ka jingdap arpu san snam lani ka jubili rupa joga ni ka school kabala sam ka jingnang jing star bante ya ka long briu man briu bar ka imlang salang hakan ni ka si la sakhi do MLA ka penthor umkra constituency uba Ialade ubalong kumu kongsan UMDC uba Joseph Fantin Lakadong ubalong usumbut kongsan uba pensngan NCM joint director ka school education uba VS Nongban ka principal jokan ni ka school urang pa snong kanong men song bat kiwe de haba ajingkran hakani ka sngi uba Ialade ula ong ba ngimde ban bure Ialade haka jingdu hendrai ngide ban don ka jingkit kli haman la iwe pa iwe na ka banta bante ya ka yeng ka sam ya ka imlang salang bat ya ka jat ban riu ong mau jingtut jong ka jingim mu jongi what I lanu ru ba ka jingduk ka jingwau jingtut jong ka jingim mu jongi ya ong ifi ni ka jingduk Lele ini one of the best education in our life. Lagi suatu lembaga jinduk mengiyak ikiu hakani kijing ujungi minang sipun bah kikam kijam minang sipun bah kijing tip kijing nang minang sipun bah kijing start kijing syampang. Ban ong ifi kijing dang kijing start kijing syampang dan bagi start. Auni kibriu kijing nang start jadi kaptam kabakam kongsan jadi kijing syampang. Buan bala mapi bat baro ide kibas syampang. Beliau lajit tangkat tu kan dia beliau menolong basta. Lajit tangkat tu kan dia beliau menolong basta. Beliau lajit ini baru kau ingat percaya mat baru beliau kau beli hiu tahu. Uang tolong kibandong kikun kibalong kibasyampang. Kalau bagi syampang, nanti kibalong kibasyampang. Ini nak berpuai situasi noru. Dan kita tahu kau itu ya pi baru kikmi kikpa kikoi kena school. Bahag jigim kejungi barbor. Ini bendon ni kau jingkeli kau ang. Who are you? Al-Ghabri ko kung keli, who am I? Keli siya dia ba, who am I? Habib keli, ya jadi keli, who am I? Then go out of this place, ask again and say, who am I? Then only you will get the answer. Jara bila keli, ya jadi keli, who am I? Kita nak kita keli, ya jadi keli, kemudian kau. Kita nak berjingkir clear, ya kan? Ia kesem ke balakala penel bersani pi. Kita nak berjingkir clear, ya kan? Jingim, ya kan? Bapa pi, kita nak imlang kesalam. Kita akan ikut berkongsan bah, jingim kejungi, kita mengidai berim manglang kapor. Muda kapor ini bol bah, kikmi kikpa, ia kesem Shillong tahu. Itu orang bah, we have a mental illness, mental health problem. Nak kali kipi kena sekolah kamdame. Mau pi, dek mau pi. Iban sim ni kejing clear yang lagi jom kejing im kemudian kau bahada ka bagi pelong ya kan mental ill problem. It create the problem in the entire family and create a problem in the entire society. Haka imlang masalah ngajungi. Dan kadang-kadang ini berdong kun di scam matu kata-kata, ini berdong kisamai scam matu kata-kata, ini berdong kerembak scam matu kata-kata, ya bagi ini suatu who am I? Upalay ron kerpuhi. Tapi ai benta yaki kuat kijungi ki badan hak Jingduk kijungi bakin yo bentai ke education system mangar kawan nak yang kabaduk ngaju kema bayi ime iju song bos rem ju song kali sudah dapat train nama baik kwa ban kunai tai kisah baik bos ban puli yang ikon bat ngala pendet datang ke graduation Famla man ya cuci kemat man lah kuat do man kamai man kerjaan ni dia berkerjaan ni kaya kesem dengan lagi no mas sejak graduation man lah tray tak kikam kijam jong bat balai ke pelong yang abangan nak ban tray kikam kijam jong pelong bang layu education kibri kum baong isal kinum lah ban penyam no bakala pentok pentami kumni kumtai mangi don kejingan kejing start ni sale kikam kijam kilajong ni seng kibun kikam bat kemudian bala ban penyelam bakla yang ni nama bang itip ya ke ke bang ile tak tahu mentang ni kejuk kumangsa kedan kam sisa kejing nang kejing sta teng hai ni ke puan mentang soba tang graduation lu kampat long ni pat long fit kadang pun ki lain ki bang dan wa ban le mereka kata kam sya syu ke puan kam sya syu Teng babi, ngatu ka pon lamut balik sa ikaloru, man puli, ndai, dodway u bakha janga u pentim ba nga,
Om kuali lo te pihak puli kuat pasal basi ban mit. Ngalap ketiang na anta nama ban trailer puli kuat ne. Namun tak apa ngapapi, boleh bang alhamdulillah lo. Kadang ngalek sakalo kano kala Arab yang ngam dalam kamsyu ban seek advice lagi lawyer lagi ni kita habai dai bat kaan kini katai.